гробницы, которая сохранилась чудом до наших дней, и сейчас она должна быть отреставрирована. Мечеть в Агдаме, мечеть в Шуше. Ну вот что я хотел сказать. Мечеть в Агдаме, мечеть в Шуше. Ну вот что я хотел сказать. Ну вот что я хотел сказать. Azeri torpağının hamımız evladıyız. Bakı bizim anamız, ona canla bağlıyız. Sen saç ey güneşim, Azerbaycanıma. Əzizdir mənə vətənim, mən bağlıyam Bakıma. Restoran bağlı olduğu için onlar kalıyor mu? Hayır. Bana çok geliyor. Diasporanın inkişafı için önemli olur. Zaten sizin kurultaylarınızda bizim bir devlet teşkilatı olarak veya